den jete kyon wanyame do video yina tin nan video kala video ma nye den galen da ka fere musulun se da dini ni yara le shelmo highlight news kan trama agba after laban ma nan ka Nigerians be Muslim ma around the world ka ba yinate in la video ma be ben satele the video nyala ngon yinate tem sandane for using such content tiens today content ma biela ka kana kanye what we are talking about imama nye ben non concept ma sham be zala janglo tone ka yila ma pile whilst they were praying ma yim kaptoko vang ma en le warwa which is portraying different thing because the war te jingane and the main reason kata kana chongwana tete yelle manya because this is Nigeria issue be kar shira musulma ma feel bad kanya kama ya tin yare to ashe ka bayane kama tare yarma danan cheka ngoben den nan gana halentin na gba ka sobomi so nan ban sha'u gana tun ba na haikar garmo ma gba tumai te singa so ka obondo brother Sami mbom na chanting your video ma mbala you see o content ma even the non far the piatin in selene be muslim in selene gare the video den ma but in yani yara to ashel ma den che ka ban sha'aban nan ma bira yina na ba tole karan yara ya ko cire yel muslim na yina na ba tole anya makallan sa yel muslim ya na ba ka ta follow don ku ye banam pielle ma tin yar nan gban ye she yara ka muslim sene gana ma then because laban then I cut number yin yalagba hala karta ko bahayale on trial matin yar nan ban yin shelma ambala to tamate akidanum ya ka tam te bin yar shanga yala yeto ashayta kana as muslims karen diminity ka ta lam on tuhle as muslimama be kenwo dirinye Ghana ka David on me yila no der ko enchanga free because we see similar things karko chena just because of your sect man guys. Maybe when you yell face mark a yell ya o capul ma zo din pa dal fan yell ma din pa karambin yell ma so ben garga bet labro samini me yil she mo da mele kaman rafin yar sham ka boy window so be kama ka ku bol afa so yul den kama hal video man o zan te gana za when you te tel man pi o zan non den be nothing happen you see so this is thing yare to ashan identity kan wonum za nan o video aden yu gana ka so ben yele gba tin yar na musulun sen nan gban yin shelma ba Davido no trial Nigeria ma o yimna ta apologize so this wakat ku dunan ta yale to abiala pa han ya solo ti yongo bente afa behbambe social media kamani yare to ashengo ngun kam especially banda duet be posting video ngun kam yan wumni yar ya ti yare to ashaya ngun nyenwo yu no obe yu no wumni yan ya shelma ya ka analyze le ka yale ngun ku nya de base ko chire ne duna no ti yalma on myar ma za ni ku myar ma za ngun wum no kan yetu ama kari wum de vien yalanga reply ka avoir ka wum ma aku wum na nyeni ya shanka ka ta reply yetu ama mal impact musun sen de mal impact ya gona de wenya nyen ko borani en ya shel ka gba yina tin yetu a reply so de zome ne ro pamba wum de wazu bia fa wum de wazu no ana reply ka musulen tan marba ka ta wum de wazu no ana ta reply be ka ti musulen sen ka ta wum de ta tabiyetu a ainye soko min so tum de tun yinga ko te bere de zo be ti o wum de no nyanya ya hankai bu anmoyen yel kar sonte tutuma won hankai bu anmoyen yel kar sonte te da din won o gweme na bajin yel na ko kati no ye shema ka na bajin yel na ko gba reply so mora ye to ashema na men yel ka te ka dala ma ka zo pion wonyam ya pami ya solo nye wunye musulme be nye wunye dagba na be ainye Ghanaian pangma manga ka ma bibe so fila social media ka wum dele na analyze ka zan tumtuma be di ni der mainan ka mainan but the mindset kan ya ni no wum do eto anyo kunyola TikTok anyola Facebook anyola YouTube a play ma ka dal so ako play na reply na agba ka ta tuwo be ayen ka won ya shama ba no chele ka ta zuwan yidan ka biya wum meltete ka ta zahabi dagba mbe Ghana ka le musulmi ma ka like ka ta pa na on to ne ka ba yel kar wumte ndi be yel pam because the tozo ya pam video ma ayel ngo ba ta di wa ma baka detan ma bate mala share follow be yan wum ka pa tale nzan postra karnia ya obu wum full video ma so be yel pam ben tere tan mara en chela very short ni wum kam ye tan marka nzan chan a on we ayen duet le sham ka duet full video ma ka nerba wum ka analyze mina
ŋun nyɛ tiŋ ŋmara bee ŋun tuhiri adiini bee ŋun turi nanim bee ŋun turi kpamba